Yama Ghana for Akwaba, na Yansan Emma Mwakwaba BMWing, Casebona Chassia, Enie, Bessa na watri Enie, Anna a year organized labor, a year my Ghana, Apedie, Ejumeku, and in the Batani Hinano, Woman Kabum Kubatain, Etia Tuaka say, a idea assassinate Etwana Mobia, Womogen and Wamontiasia and Nunti, one moment to mean Tenase Emma Sebi Bru Edredum Frane, Womesikotia, now one jebodia betem if they say. Senate no enti fa wonom organized labor ene Ghana pedie fo no ensa enhye boase enton hotel ahodo emfa Emma Brand Champon ene ne Rock City Hotel fo nti wonom eti atua ene ebe se nanan ekọ na wotwe so nie no eyade se Ghana fo etempenten kwapa afiri se baabi a womkwa akwaje services ahodo no won be kwani asempanifo ate 20 na akoye nsem da Japan na no ana enam so ama ebeto dwa ene ne nansa ana Senate fo edebeto dwa kire mu se esan eye atuate dom ahodo a ekoso weesu wate atua Ghana fo bonwuso nte no sesei edwadie bia no a na nka wo mo ene Rock City eba bedie no me ne okasa tintontan se amrado nyom wo mo twam efiri se ne Ghana fo buo fu satimota forest no se wokoso atonton eye hotel no ede ema Rock City ene Brand Champon a anhwe a ejabeto kroyim na eno enam so menne eye ekubata ahodo ne nyina no etimi akwanhyiamu na emu baako eye Judicial Service Staff Association of Ghana JUSAG wonom de nkrata tententen na apie montre eso na emu nsam de akwese ya saponnwom wonom ekire mu se efiti bra Senate fo ye wo madwene se de womo asesa wo madwen na wonom anton hotel ni biem amfa ma Brand Champon no enam so amase eye leadership ema organize labor no se womo se afedie strike no womo call ne off na so womo de aba wie ya na ehu behia se nyame ya adoma wachina eye ebrada kita wosa bosome no ne da toso edu ensia se wo eye Judicial Service Staff Association of Ghana member nko ade a wachina kwadwuma efri se organized labor no akole off eye strike no a na ehu behia se wonom jusagefo so wonom so ade atuate no ebe awieye eno ntinkrata no womo ebo amane kire mu se womo da members ni nyina se efri se bio empanisi baabia wodwan gina eho na de ban so gina eno nti efiti bra womo ka so mate atua no member bia ni hono mu a wanfa wose anya oyo eno nti wonom da members ni nyina se na mbom ebra so se empanifo de atu dwase se wo bia nkwa adwuma no womo so begina nkrata we so aka e de akire eye JUSAG members ni nyina se nyame yadoma wo kina benada wo bia enkwa adwuma efri se mene wo ekasai eyade se organized labor no womo de atu da akire mu se de wonom pe ade free eye board of Senate no hono enya meto dwade na mbom no empanifo ne womo edi kasasie na mbom womo de bosome eye 1 month ultimatum ana eko ade ama Senate se de ehia no womo fanwu akwamante saa de a ekura wo so akawo nanso wanwe sada so na se bi se ko twamansa wo to nsuo mu a ne ho na efo nanso ensensan de ewo hoda organized labor kire mu se ye kasai enye se wo mo call off strike ninti no na Senate fo betimi afa kwati kwan atwa konkonte de abonkwan mu de ahye wo mo no mu abra wo mo nsanka nkwan enu nti wono mo kan ade akire Senate fo se wono mo organized labor fo no wo mo emampen fo 1 month ultimatum se de ehia ene niam ahodo ana labor unions ni nyina epe no wono mo emfa enwu akwa mu wo mo de atu da akirem se wada members ni nyina se fiti bra wati atua no wobia eta akire bie se sia no a atuate na ba wiye no wobia nso enkwadwuma nyame yadoma wachena ebrada yi enkrata no a epie montene eso no Samuel Afote Otu wono ana ye national president ana afenso wogina mu ede ema chairman ana afenso ye national executive council ede ema Judicial Service Staff Association of Ghana JUSAG se nyame yadoma wachena wobia enkwadwuma wei ene samoa ababetodwa ya kenkan edi asom Ghana fo se wo man adwuma anwumirinsia ekasebo ye to akasebo no so an egusu agyina mu e wa tuate sensem ya mu nana no fie da atwam na ye kitansa bosobe no ne da na etoso du mienu emfimpi mienu du nan mu na organize bafo eden krata ba bonten kire mu se Ghana adwuma yefo nyina mo hye wodo mo asede omo to sere mu se na adwa dai mo hwe na obi amfa na nan emfa nsi adwuma ankwa ya adwuma yakopon ya adom so na bosomo no so maketua no so mo beje ne pepepe wansi dimpo abantumi yibi mfa mfiri so efiri se o matena se yaka e de akire Senate fo se anamo o mutu eni kitahudi a wonom eni Rock City Hotel fo edi san kitaho se won bon moden atom 60% shares e de ma wonom ma ka se o munya sa na mutu nanso no enya de Senate fo ti eni senti na mo de san krata we e de ba bonten na nkata ne san akire mu se
ana no te se fie de atwa mu nya pe and organize labor for no enya nkra se senate for no atwera nkata wa bonten so echire mu sei omatie omo kasa ahodo omo kan nyina nti sa na motu omutu ye any block city no entem kitahudie no omatu ni nyina de asan anya de nkitahudie no bekoso akoso bio nti wonom 60% shares no nya de ombenya aton e de ama block city eye hotels no ebio na ne de ye adwa de ye yi eye kitahunsa busmin ne de atoso dunum eye ne edue ya and organize labor for eba mode kwa setena bio enne so e wonka mupune mantamu na omu kire mu se sia yekese nei atuate no omo de ba wiye enya de ombekoso ati atwene ne mmomu no yakopon ya adoma e kine de yi eje chese benada kitahunsa busmin de na toso dunsia fimpime de ne nan mu Ghana adwumayefo yam toto sra mo ada sembo mo den se mbekọ adwuma so akwa ya adwuma free say wono matie eya senetefo mtesensa ya mo de ba bontene free say wono matie nsema hodo o mo kaaye no na mo ama nan so na mo san kire mu so mo ama eye chese senetefo no boso ba ko pe yakopon na boso ba ko no eso a wo mo won so mbo mo den ni o madin sa wo so mo hu kwapon mefa so na ntoto ya hodo aka so mo toto titiri ni mpenifo do mo tititi ba nwa so no wono mo hu so man ya so bra che wo mo ka asem ya o mu ntie nti no mo den say ono mbe ya adwene makọ benkrom na kwampon betumi afa so na senete no etumeje na so na adwumayefo sika egu ho no no nya ban sika ye Ghana adwumayefo sika nti omutum ho ban se be betumi obo de bedu pempenso obi no obi kwa humjina kwa kwagini sika nko ese boachi bidin ene sika ni ho nko fan sempi fa ma omu sa akyem so mo da Ghana fo nyina ase ena fa adwumayefo nyina ase omuti omu paebo na omuti omu so fra na de se do made baya no Ghana mpenifo nyina etumi ataya chirin na nkate ba montene so no Dr. Yaba aye Secretary General Edema Trade Union Congress Ghana Ninsasha Siebi Office Dr. Isaac Bampo Ado Oya Chairman Edema Forum of Public Sector Workers Onoso nsa Eshakrata na Sibi Office Kenneth Kumsin Deputy General Secretary Edema Ghana Federation of Labour Onoso Ninsa Eshakrata na Sing na nuachi and Dr. Yaba ene Central for Demre ekasa e de ntiam nam ho a etuache ne do no enya de bekoso atoaso bio our demand for the termination of the process towards the sale of 60% of Slate's shares in the 4 hotels. In a letter dated 12th of July 2024, with reference number BC-12 DLFM 106.9, Slate informed organized labor that it has terminated the sale of 60% of its stake in the hotels. At an emergency meeting held today, Monday 15 July 2024, organized labor has decided to call off the strike. All workers are requested to resume work on Tuesday, 16 July 2024. DLFM 106.9. To engage organized labor to address all outstanding issues related to the management of our pensions. Otherwise, we will advise ourselves. We thank all the working people of Ghana and all organized labor groups for their support. Solidarity forever. Eni a wuti ye twahwerefo penin Edema Trade Union Congress Ghana Dr. Yaba nene na wote ye no yento anwumre no nsia kase ebo no eso ye di free nkran pompone mantam bofotene ba ko a atifi epuoye atoye eni anafo wobia edi ayaw ene anwumre DLFM 106.9 na ye di free nkran pompone mantam yin na ye bomfompa dada ye ho a mantam akomako edu ensia kase ebo no enam so nti ene etigu menase ya se kronomene na wabonsu agusu se gogwa na wadwadwa dem na the message na to ase din ya beje brani adwempa na ye akenkan ne nyina nso e de amanfri sensamo e de eba no ye kenkan na wa ha no wadaroma uhia yan e wo Facebook no so a ye de atoso nti na won so watima kenkan be na brofo no emu da ho ye nto akase ebo no eso mene wo ekasa yi electoral commission e de krata 10 ana apie emantene eso na eno nso emu nsam do so papa nanso yabade brand ne yagini makoma saa dia magana fo nyina amanti ase nso atimi abam ne nyina no ene se electoral commission ekirem se besa nansan ana wo mahunu se video bi enam social media no so a ene se ebu fumpa dada ne ho anie na se wotie video no mu nsam na se wo fe wani pa se tankase a wo saman ne tamfu nsuom na se wo hwe video ni dia wo hunu se ema mienu bi na wonom aya amanyokofo se de wo mo ankasa ekire no na electoral commission ekirem se wotietie nsam a ema ne mienu eka wo video no emu no a na kire se Kwadwo akese ana wonom ebo electoral commission se an wonom akwahye esumu ase ana wonom eye secret vote transfer ana afenso no eye secret eye vote registration wo esumu ase wa bra Ghana foi wo bia enim ho hwe na sansam e ba ye no ana electoral commission ekirem ese we no
won to say bidda eya trosam eye nhrodonhradasam eye awi balawo enti Ghana fo nyina nko omachi sa asamwajan a woto eye free kick na wo mo sansam no ntontwene se ewa efri se enye no kreda ensam a ema ne mienu eka ewo video no emo no enye no kreda na electoral commission kratan de toso yensa ana wo mo kirem se enipa bi wo hono mo asabio ense de mpenfo kan no se enka eka amfofo nko a anka adwunanti abobidie na ase nipa bi wo hono mo a wo pe electoral commission anim guase ana afa kura nso no enimonyam kakra electoral commission wo no ana sa ankrofo pese wo de twitwiri fo mo nti wonom ebesere Ghana fo nyina se ye kwakwato abai eniema hodo bi a ese bio enkonkonsansem ensekurosam na mpono eni nyina so se Ghana fo hunu se enenam framamu a ye montontwene efiri se ewo nsunsanso bone papapa ewo opanima bosumi da etoso enson elections yi mu no Ghana fo emo sansem ne nyina no entu enwu na enkrata no electoral commission kiremu ese a year 2024 limited voter registration exercise here course so e Ghana hanom no a year 29th May 2024 no ana eba na wieye ana afa kura nso no a year won mo ana omo apply for a year vote transfer no nso no a year June bosome no ne da na toso edunan ana me pacho eno nso eba na wieye na emom de omo ye ene se ye wo school for ahodo ni bia wonom e wo public universities ana afa nso no prisoners ana afa nso no eye abambofo ni nyina security personnel ana wo mo ebie nkratam ma wo mo se obi wo hono mo a na wo pese wo transfer ni vote ebia afi nan enfia na ye twa mu no wo to no won kran na emom afi no o pese wo to ni se ebia kumase anampo na ebia wo to ndo me kwabenya afedie wo beto no odododuoduo na no krampo no mo wie ye a na eye kitansa bosome ne da na to so eye miensa na ye wukwada ana sa adwumadie ne nyina mpo etimi eba na wie ye na afa kura nso mo etirim se sa ohwe eye biometric voter registration eye kit eye BVR kesa wo mo ede ye adwuma no a efiti bra wo mo ewie adwuma no eye 5th July 2024 no pe ana obone beka se deactivation wo mo edundum no eto ho no mo akire se bibia ne ho no mo akire se wo mo de sa machine no eye adwuma enu nto mo gina so aka kire Ghana fo nyina se sa ensamo a emaare mienu ekeka ewo Facebook no eso no ana afa nso no eye social media no so no se bio emu ye heltu se mekofo duku enti Ghana fo nyina no emo sansam no entungu baabi na wo mo kirem sade ba ko a wo mo hwe video no wo mo yam hye wo mo pa no ene se wo mo enhunu EC official bia mpo ewo video no ana ema ne nsem a mo kan ye no so no se bio wo mo ntimi amfa nyina so bia mpo ama evidence bia ni ho ne ma kwati se bi nhrodonhradasam no a ana na ema ne pese wo mo kan se na be ya electoral commission wo mo ni monyam ebeti anua ewo krom ha ama Ghana fo hunu se simpelefo yanka commission no ade atuda akirem se sansam a ekoso no ma obi a wo hyakire ewre mfi se wo men ye kwakoto aba na se bi owudi wonkosua no na wonkokọ no ana wo wie enteba na sa no a democracy ene wo my Ghana somdue ana ye de ato apaso a ye bo no don komisa na obesere Ghana fo nyina titiriw ene political parties ni se obi antu na titafo ne fo na se obese obi achi se won kwagina social media no so na won twa trackers ye ensam ase bio abanim se woni aba na ababia mpo enhye da nim no won kwagina social media no so won kan wo kirem se eye o my Ghana asumdue no sunsun so bone ana wo ho da wuro esa no wo de ato aposifo anim se enipa bofo bia no a wo hye kire ema no be ya video bi etesa no aposifo ntingo montre so na wanan se bio abofo na wanya ne cheno na Ghana mrantimi so sa ankrofo num na emra no ntimi ni wo musa na be ya wachina bi no wo bi nso entimi ntwa entrate sa ento electoral commission eso wagina so ade afutu akọ ade ama political parties ni nyina se wo bia ento na titafo afofiri se wo man Ghana no eye ba akopɛ ana asomdue no so ne bo de papa esini sika kokɔ enu nti sa mo kɔhye nipa bi achi se won kwagina social media no so na won kansa mo a ebetimi de wokon ani moja egu fo de na wo besere pa se eto entimi entwa enkrata no a epie emontene eso no eye owura Samuel Tete wono eye deputy chairman in charge of operations edema electoral commission na wo mudwumadia wo mudia e fan se let the citizens know emunsam anode sa we eto edwa yento akasebo no eso ye to akasebo no so na ye goso agina mu o Ghana Police Service fo aseaye na nkata babonten kiremu se ne do ya make say ni be makomakodu miensa 13 ena Ghana Police Service fo no atumi ache wonom na ni nyina ne se
Omafa kotukan ACCC adan ewa Laboma and have insultation military shooting range ehonom eya bia ya Ghana asrafu kuo no eba omodin ekosua etuotuo ehonom de na ya de ya tete de ama wonom so wontena ase no musua etuoto na won so de ba ne sendende Ghana ni bo omodin de menahya de nsem no no tumi krata tumi kofa sa atenaye no so de si dan ompotem ho Ghana police service for ni chirimu se dabi sa na motuo na ankwankura bi etuo no etietia omane mrente no omache wonom na bia ya asa na motuo ekoso no aya Laboma eno no watechi military shooting range wonom eben eye chese kwashi lagoon elia honom wo la dade kotopon municipality nim o Nkrabopure mantem honom na sa nsem wen esi na due ya na dodo yi eman Nkrabopure mantem eye Greater Accra Regional Security Council no yetwede tia kan sa resec bo maden akobo mpempen mpotem honom na mko hunu se enya asem kuma enipa bidem de mrasho mo nsem o masisi ya danse mi kasempo bi dampo de akaso obekuru so na ba maden akwasesa na yere ne ma abetrem no maji o mani na o mutire mi se ye no ne se na mben ahanum de na kasrafo na hanum na musua tuotuo ne bo maden nyantete pa na tumi bo manga na ho ban se o manga na yetim yenim bra nipa bonfo betimi ede mrasho mo nsem betu ahye yesu nti ne wa asrafo so betimi aboye ho ban ne matimi akwedi ama na de ba ne se na baabi a moje ntete esua etuotuo no modu ho na musisi ade mperifo kirem se na mo na matuo no nya de etwa ye kura na ndwe ema chairman edema tesa Accra resec no ya Daniel ni kwatai Titus Global kopiem no ne sentrefo kase no kirem se ehu behia pa se nipa bi a mode saa anamotuo no ade ase omani so no ade ahodo masis no betime bu ni nyina to agu afiri se anama no mutuo no enya de famara kwan so okase no sai kirem se ya mekese no ma mode na nananum atena kwanwa wono mo station important atena se din kitan no mabisa o se nananum ei eba ne se nenne ensase ahodo wa ho no ma ne asrafu kuo no edusua etuotuo no mabɔ mmade atonto na mo kyerem se dabi yɛnton sase ma wo bia ne senti nipa hodo masisisi adan wɔ mpatam ho no mo no nananom ekyerem se monim ho hwe ne senti mo mmade na mo hwe sa nipa kro na kyerɛ kwan enti Accra Regional Minister aka se kyerem se nipa biara wonim na wusi dan ade asi sa bia ho no mo no ene mo bo amane se bo moden na nipa bia wokɔtɔ asase di firi ho no mo no pa no ho ntoma na mperefo ntuma nkyɛ ne yanyi usika mfama afiri se dan na wasi ne bebu atu agu afiri se ema emfa mra kwan so na ma Ghana police service for no bo maden ebo anan kopie mo bia ho no ma no mo cheche nipa no wo ba Facebook no so wa DLFM 106.9 kofitela be boa yen na the video ndi atoso no wa hunu be nyasem kuma enipa ne bi tietrem kyerem so monya boni bia monya hwe ne send eba ne send ne ya chewa ma police for no kyerem se de bia ne ma mo tuo no etiam na pa be Facebook no so DLFM 106.9 kyerem nyasem kuma si ya soko ba nipa atwi se ya twi ne se twiri yo mo kyerem se nyasem kuma kora ne enkwoti ene emra na Ghana police service for no chiri pa makoma akudu miensa na omutiete mo bia ho no mo no emu chire mu nie You have a property, you don't have a property. Now they are arresting somebody, you are coming back to arrest him. Who are asking for you arrest him? Who are you say you have a property, you don't have a property. Now they are arresting somebody, you are coming back to arrest him. Who are asking for you arrest him? Eni a wo ti ye ayamra Ghana police service for chidi ba makoma gudu miensa na yebisa no do you have a property here or say no office I don't have no say now why are you coming to intervene unni asase wa wajapade bia ne ye chi obi a obase obeka safam eni a wo ti ye Ghana police service for no mtototo nkra eni nsembisa ede ma de shi be mba ise nka jom do ma betia so na ko ma gya de shi a tichi wo no ko de free ho ba no na den woni ajapade ho no ye chi wo mu abanse na obe defend ye na wanya baby ankosi dan a so ni military shooting range ho se wo free La Palm Royal Beach na wo trasa bridge no a ye beka ne se aseye se lagoon wo tra bridge na wo litre is it La Scala or se Sankala sampotem ho no da kwashi empotem ho no ababia asojafo no SC 1 2 3 4 omo shooting training no ehwa na omusua etuo no to na wo de wan hunu baabia ankono mu wi a judge danti mimminim okomenim de enti a enipa kro nya asa akukuduro no because okomenya sure say obi betimi abode tirimu poso okusi dan ewo mra obi ama no kwan se panimbo na ehye kire nti wa asa na obi tetre na otu sa na mana minim baabia enipa kro no de opese waji ne kurom ha se ne ye chewa de osoma wo no obeba forward na yesa enfandefo wo baby I'm saying say
aso akitu a nye nkwanten so ho na wodua bi no nkase nko na wo ho na otu si so a otu nyina betete di so pese wo de wutu etwetwetwe ba bi a wo ho beto wa yemfa mforo ho nom ho ndi so pese wutu anamo bi na otieti o man fa ho di esumpo a na nka ba bia minutrifo ogu sa eyi ukan asantefo ngoma etimiensa eyimu aduanan no a wose aboa kotipompo ni wadi afuru sane ewapro ho a enye ekuontam dabi ho de waso be hye. That's right. Kwadwo praise. Hallelujah. Twa omanyaba. Ho no se ma Jesus say. Kasa piao. Kwadwo kasa boni official. Official pa. Se wudru eye gbechira. Eye FM image sounds. Yeah. DJ Ghanaian. DLFM annex. Ewurade DLFM annex. Ana DLFM information center so. Ewo US. Charles Mante. Oh, yes, senior man. Brapani did namu Donald Kepko so be namu. I Ogwama information center. Wow. Udru me kom ho no mo akwaku reketega ne mpesua no so ho. Oh, na say bi e kase bonaji ba bia. Sa Ghana for no say official. Official. It's official. DLFM 106.9. Yentu akase bo no so na ba yen Facebook no so Ghana fo atwro brofo etamu se ba bi hini ntosi abomu. Yensu ya beje braken kan pa wodoi edifritama wasi adwonko kasebo ne de emu ode pa na kwese kwakubo 4 tons wasi amaru akizi azibiambiam ana Kofi Parliament wasi we are listening to you loud and clear ewa aguna bobikoma in the central region yada se piaga wodi free achimo asafo ano no so ya manyosem kakra wa ha na so benda yada se wutie yan na Francis Nate ano wasi ayiko bishop any sofopania wa PCSA team was said the news is registered entitled No News Guide News Free not as a kasebono a twisa kwe pa say wo stop no enye ye e water community 25 do wenya brapa ne se bibia hye ye de was news no more the son of manam Anna Joseph Beza was good evening Okogyeabour Nhyiraba we are listening to you live from Adansege Chairman Block Factory. All amateur groups of Blocks Curtain members are listening to the news loud and clear. Wuradia, ye brofuna bao na kwanyan stitches. Was say wow, that's a fantastic news by all standard. Anna Philip Lanti was say hi DLFM. Labadi ebdem papa. Eye pogas. Was say pogas one trade fair. Ewo ehoni nyina no eye chado ho. Mu wose kase bone dem ana apoda isenyo wose hello wako wono wo fa for in fact mu news ni mo de papa e wo sege adan wose your news is sweet like best meat tia wadi aba wose mu de brutal ye wurade me ento akase bone so ne yankuye ni mo ate yenkonkotwi break e wo Ghana ye mra hye bedwafie na se bi akwada wa ma na ma me anano bento a wo ye ne dan empa ne to da me na wakasai minority a wonom ewo parliament wonom adane mafia versus ninja wonom adane vandam ene Arnold Schwarzenegger ana womo block here ni nyina no ene sese mo beka ye a enche ye kura ana Ghana ban any company bia womo no efoma gudie na womo tuo wonom efiri Australia memu ye fre wonom eye Barari DV na wonom ehye ekua anase adwumeku efrom se Atlantic Lithium Limited ehye wonom ase na enfinhia dunum enie anase adese Ghana ban ene sa company assign contract ya 15 years contract ni nyina no ene se wudru mfanteman ewo mfimfim mantemu a ni kuro ba ko efe ne se ewo ya na adese lithium bi apie wo ho na no ana Ghana ban ede sa concession no akwakoma company ya wo mo kire se enfinhia edunum achi ana mo ba betu sa lithium no na Ghana nso si ebenya mfaso kakra wo so no yenso atimi age na efiti bra sansam no ebeto parliament no akwese VW a wo furu aburi kwan kire se wokọ kakra no asan nachi aye yentwensan na ene ana ebre ba ye se ehu behia se wo mo edisa mining eye document no eba beto emrahye bedwafie na on the floor of parliament no emrahye bedwafo no ebobo ho na se mo bekai a enura ene efiada no ana mepacha parliament eye edom kuma no ebebo okọ edu se efiti bra Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ene Dr. Matthew Opoku Prempe ye omadwene se wonum e2 franka e de aboa NPP no eyade se majority leaders no na se majority MPs no MPP fo no wo ma parliament ho ana wo mu achemienu se ehwi ana kire se
ebi edi doctor na po achi ana ebi nso di doctor ba omi achi parliament adwuma no NPP mara sebadwafo na gya to ho na embom ene no a wo mote se ye de mining sa yi document no e ba beto parliament de wo mo nyina ba e ba bagya to se de be ya e da tefa kakra e betimi akọ mo botom na no ana deputy minority whip a wo no ye mara sebadwani e wo banda e wo NDC dinem ne di e de honorable Ahmed Ibrahim wo kire se wo twada awu se edru de ebebo mo de mudi mirika ba yenso ye mpene na empene china efri se mo NPP fo no se amayani na ho no mo a mo de Ghana fo nsa be hye boase a ye mpene na empene china enu ntie ne wo bra ebre so ye se eye lithium mining agreement ye de beto parliament no minority no about wo gu se mo emra hye badwafo eye NPP fo no na mo ma parliament fi ha ene de mo ba yenso ye mpene ma mo ne empene ma mo china Munkonkoyamo campaign. Civil society organizations who embark upon the demonstration, who have confidence in us, are expecting us to do a very good work. Bandafika, we are saying that it will not be nice for the lithium and the bauxite agreements, the speaker, to come through Parliament with lightning speed. Did it come before the business committee? All the papers that were laid last week did not come before the business committee. That is a statement of fact. Now, we are masters of our own rules, and oftentimes when it becomes necessary, for us to amend, be it business, questions. That is why even today, typical example today, questions that we have programmed, it has become necessary that we reprogram the questions. So we are not taking the questions. That is why we say that we are masters of our own rules. Laying of papers, when they are on the audit paper, the critical issue that has been raised is the fact that it never went before the business committee. So when leaders disagree on that, it becomes a challenge. Because as the majority chief drew our attention, it means that last week, even though some of the businesses did not come before the business committee, leaders agreed. And therefore, the speaker could not be exercising his power arbitrarily, and we allowed the papers to be laid. Now, you have disagreed today. So, laying the paper is now being challenged. We will have to take, according to the rule stated in Order 64, 1 hour, they say not more than 1 hour suspension. And then when we return, we look at the minutes and advise ourselves. Sitting is accordingly suspended. Enti, any awuti yeyi. Eye mrasebedwani a wote abanwa so edema banda ewo NDC emanyoko ne din monidin ede honorable Ahmed Ibrahim wo ye deputy minority chief whip ana kire one speaker of parliament right honorable Aban Kingsford so mana backben wo modi asi ani a ene minority no wo ma blocking se twitwe wo ma sinipo say yempene na empene china enti bomodi adana fa message bra wale ne nkenkan emfa emawo yento akase bo no eso Yet work as a bonus one egusu ejinamo, ewan krabu pudembantemo. Nankrabu pudembantemo swafo, Daniel Titus Grover. Wakasa chima zesi ameke senkrabu pudembantemo, ejanaye pa. Memia hudu obi wanu bo ura mo pa de yebichi sa huduwe. Eni baby agates anasa kan wo no, eni yampo ano de ye Ghana. Ochiremu ejanaye no. Yedi asra mpotema huduwe ni nyina no ochiremu se Into Obanga na ye woman local assemblies no dwumadie pa be na mudi we enya regional minister adwuma o eya modi suit assemblies no MC yifu adwuma ene municipal chief executive no mo na ye adwuma sam betra se da mo se ye pet media boa na sa janan basa na finso efia hodo aginkan popure tem aboso no mo atumi ahwe ase na mo de mra pa ba na atumi atu ase na Titus Grover ene sam travel gas na wochire mezi ameka se no man Ghana mu efi pa openi kiremu a agikro ya boso no senti local assemblies no trans on fanse pamfam ba megu akwemu enipa bi a beche wo sa wo de mrade ahye wonsam wodi efi kogu akam afenso wo betwan amensu ato na wasesa ball ahodo waye wo mfikire nyane yakogu mu no emra ne ntimi ne wunde afiso nipa bi obo moden akotena baabi wo kwakofa agyanan de asi polity bag otena wa tiete ne hwehwe nkwanti asa obi ama ne wajamu e de atum fikire e ka gata bi de baabi ne wajade atum o kirem se eba ne sa M1 ne sendi wakasa kirem se sia yekese no wo mo ne se mo ne se papa ne nyina ne se mo modin se agyanan bia no ebetimi adoso se ba ya sanne ye pam wo bi se mani fa agyanan koto baabi a obe baabi akwakoja ne nan emra opani ya ne den Titus Grover any some for Casano, a munchimuni. The beach is the beach, like I said, I need to plan and come back.
In fact, we wanted to do it concurrently, but the volume of refuse that was very huge. And I was so shocked when I saw a video. I took the government chair and the Regional Security Council to the Jamestown Fishing Harbour that was constructed. Very soon, His Excellency the President would commission it. We wanted to see a date that would be convenient with the President and the Minister of Transport. And the guy was on the rock, on the beach, doing his own stuff. Oh my God. It is all over social media. I mean, defecating all over the place. It is a huge challenge that we're going to look at it. And wachi, and I titles Glover S. Actually, the Siamaka say no. Abadi ese na niso betu miya bwana wa yi ya ka kese on klabu pode mantemu na nso awodo batwa etwekwa manfo fie mkofo maja pade no eno so eto atumi atwa. In fact, in terms of infrastructure to control the rains, there's something we call Okran Resilient Projects, where we are doing bigger drains to absorb large volumes of rainwater that could be channeled straight into the Atlantic and all that. So, but last few weeks, myself and Honorable Opon Kruma and the Adabaka Manje, together with Honorable Zenato, around the Asalam Down stretch. You know Asalam Down from the opposite Paloma, and that drain that is there, we want to reconstruct it and expand it. So we're eventually going to expand it to absorb bigger and large volumes of water that is coming all over, then into the door, then back into the sea. You know? Eni awoti ye yankrabum pude mantemu swafo Daniel Titus Grover nene ena wote ye no. Yentu akasiebo no eso a na oba yen Facebook no so abrofo ni bia ba papa nana Okogyeabour Ocran wedi fi eye Ablekuma Central ana ose news no edem papa ye da senana ana Richard Ahwe yesi friend DJ Ghanaian wasi gbechiri enya sam ketwa news no demo a machira so odwene ho a wanti ase enti ye da se papa DJ Ghanaian wasi the news is indeed official na edrobia nso nkadem ewo krom ha efise kasebo no edem ana US Information Center and also your DLFM annex Charles Mante brapanim ana also Okogyeabour yi se emelko duku no ampawo udu US hanom a emelko duku ni nyina mu ye hatu enu nti de oka ni nyina no no kre wasi the news is too much yedase na apaka GH abadie ye gira wesu abuka for adan ye ho aba ne ba agoprama so nsam is happiness ye ba sisia. Hey, anokwase fix my ride adwumayekoi ama omanfo ebo premai etwetanga egu yeso okrom ha papa se eja Ghana ha wo mu ni abemfo a wo mu sisi accident cars man ye se car ya manufacture na neya wo mu bomode eye engine tuning overhauling body works oven spraying air condition service upholstery electrical works automatic gearbox repairs maintenance na general car servicing bia se wo car dada anase asay na pese woton fra wo won beto e dia ma osesia wo mu woton kai beto ka ma free so your customer dia and so the accident car ba won be ma car foforo se etwi enu so free she fix my ride limited e chi kwan wo Accra Academy School no enchemu ho Odoko police quarters kwan no so Atiko Junction Goyo fuel station no echi Kaneshi Odoko highway one crime fresh 0303 944 880 0202 227 660 0540 556020 and our website www.fixmyrideghana.com. Fix My Ride, own the finishing. Makwantu ohunsam eye medadwen nanso meyensam tronenti menya daje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya brani adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonum ewo track records madanse die nie ma meni nkyerɛw Sunday Sam's consult edi Britia wabi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradie, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit ethetri. Ma menchira wo mo etchire kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Frɛ number 0244 291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. It's official. DLFM 106.9. And then you may Abusiama and Sama John Sama Kwaba family DL.
106.9 FM kasafidie so ene dwada anwumre no nsia kasebo esumre wiedu se agudie mo mrante esinkunya na wa agudie mo nso no ensem atwagu ene ne ekoba no abusua yede bedawo ensem pi na agunya mpro so yede ba Ghana de wa ena nkrofo nkroso de latest ene exclusives no ya boaboa ne nyina no ananwumre ye begebre ne ya sane de agufam ede amao mi amede nsem ne ba na edi ameje so no ayensu ano de share apa kanjih the blessed king intentem so a mensi famana mention semana say emfam fi yendiem e Ghana amfam oria mensha se emfam fi Ghana mrante a esi akan wa manone na nanse ana boboku a ye friend of Brighton and Hove Albion a mo ma ye friend England ewrem wo Denmark FC Nordjylland akache ekosan Ghana brante a ye friend Ibrahim Osman 5 years contract and omodi amano ama ska omutua no 16 million pounds na officially no omo unveil Abranten as a new player Edma Brighton na Ibrahim Osman edim komo o chirema o se nani age na ne da sonso na bam so ba besia kan ede ama Brighton and Hove Albion o see a lot of teams and are approaching no say omo penu na mum no tena se ehwehwem no ohun say Brighton na beboa no nienti ni say Brighton omo style of play no ene ne de say and afen so Brighton yetima ema young players akwenya ema mu develop. Obviously, I'm happy to be here. It's a dream come true as a young guy to be in a new country, in a new team, new environment. Basically, there were a lot of teams who wanted me, but when Brighton came, I was like, yes, this is the type of team I want. Ibrahim Osman Arabusia Martin Kano, Yempiemo our the Black Stars of Ghana captain. Your friend Andrew Dede Rami Mwagana, you the son of the soccer maestro. Na dano memory day twemu ukopiemo ewo University of Ghana Sports Psychology omo class of 2024 no Dede you eko shoma no ne omo etwetwen komo na yebisane se captaincy wo Ghana no Dede you aya na akoye nsem bebre de nti na de saba eno se onu Dede you no na oya assistant ede ma Samojan nti before kransa na Ghana de captain bema no na wanya abotre sua de fi Samojan nchen ehun kwan ya de captain mana obefa so aye na adwuma o se captaincy wo Ghana no eye problem a etu nya ntwa nde ebekoso akoso aba. I was already Asamoah's assistant captain for about 6 years, so when you know that you know something sooner or later that is going to happen, so you just need to prepare yourself and learn from Asamoah, who was the captain, get the little guidelines, because any decision that was already supposed to be taken, you have the senior players who are there, you have the assistant, and you have the captain. Andrew Dede Rami Morgan, are you captain Edema Black Stars and wedding komochemo there? Captain no enya nena ni problem ne ba betwa ne yane se wo yo nipa ne the captain ma onkwadia obeye prepared psychologically na won se captain ye de ma onkwadia Ghana for ebeka wasem ebinu beka se wo deserve ebinu so beka se wo deserve na mom no psychologically no e se wo ye prepared for it not one in some so no ena ye bisa se deda you blasters ne de e Ghana for akoma onti mo bobo no na mutwa wata aya na Ghana for kika bi kiramo and the social media attacks and insults out or criticism come so na akwan so and I am fa na mutumi attack osade and I say the most important thing is in the obey psychologically prepared na we say national team na Ghana for akoma enti se nyawa nkoyo mbe trouble into transia na atem didie ni ade na omudi no na wafa bi ade ato wasopam. It's not easy to get certain remarks or certain insults, but most importantly is trying to understand the reason why it's coming that way. So it depends on what the journalist or fans, Twitter, social media, all depends on where is it coming from. You have to try and analyze yourself. Deda you amananswa otwa so edit to gachema
or say Black Stars no wache omu ye pa 16 solid years in ye era we see akan dia ma Blasters oni players a would one esi akan we hu mentality a would ideas a would one ano we hu our Blasters no mo na ose we player na we see akan ma Blasters na untumi please obi ase obebobo mana so obi ani na going forward no ose odi to GFN ministry na nim say players na bagana ye person mo bobo no mo boni ya e say ye pe psychologist bi no mo psyche boys na psychologically say na be on bobo na nyama nkoya atem didie ni ade na ekọ mo so no omo de beto omo chi. Being in the national team for 16 years, I've seen different players, I've seen different mentalities, I've seen different ideas. It's been difficult to be the best for everyone who comes because it's everyone's dream to wear this jersey. So can you imagine how many players there are in Ghana? Ne krakra mo no na deda you echema or say in the Blaster squad here we no young players na adia bako ene say in there no players ni efi Ghana ntem ekopie mu amanone enti omu so na omu kwa amanone sana amanone kocha no ewro mu enti omu saba back no mbesi akan dia ma Ghana e say take it time ansa no omu adapt to Ghana philosophy no any system no na ba ne sanye easy enti Ghana for I have boys ne ba no omu bobo na nkoye kra yenya abotrema omu. So today we have a squad who is very young, who are now understanding bit by bit teamwork, cohesion, everything that's coming. They started early. It's not like for the people you said there are people who played for Liberty Professionals, Hearts of Folk. They played in Ghana and they left. Today, most of the players leave very early. Leave very, very early. So you get the outside, let's say the outside mentality easier. Andrew Dede Rami Morgan, you captain Edema Black Stars of Ghana now Ukopiemo our University of Ghana in the class of 2024 sports psychology for no and Okosho money or Mochichin Koma Yachibi Egua so Yabebo Eddie Achro Yunremo our Bobo Kwa friend in Swaterman FC Akache Omujina Ghana Nemo our CAF Confederation Cup no Mukwakobo na omuni Bobo Kwa Omufio ma ye friend Cameroon ene kwakobo na uremu ewo Nswatemana kacho mu coach ye friend ya preko na wakasa osi obepie mu ewo Nswateman FC akachi wo hu se club no omo ye very ambitious club na omo dream omo de kwa Africa no ene so betumi qualify ko pie mu group stage na mom no enyam pepene omo be prepare no ma taking game after game. Like I said, they are very, very ambitious. Like I said, they are very, very ambitious. Like very, very ambitious. They are yet to, like I said, powerful. And we will take it game after game because they have every right to be ambitious. But yeah, anything at all can happen. Na ya preko etwane samso anodi tuja HMA. Or season ye di omonimi aye 2024-2025 season no enyama be difficult and tough at the amount esan se obo Africa. Obebo FA Cup wabo Ghana Premier League enye easy and afensu adwuma so amaso akwadu aye no so mo try so mo back try na amaso akwadu ye edu mo di fourth our league no agi eye the FA Cup na so mo try so mo betuma yesa intino season ya ba be kom de be tough e de amount. There is pressure. There is pressure. So that's putting all of us in a tight corner, winning the FA Cup and top four. They believe coming season we should follow Marcel's footsteps. Either we better it or make sure that we do the same match. Ya praku new coach Ariman Swaterman FC no waten nkano Hearts of Folk na otwe enoma announce two players from Nations FC as Samoa Boatin afie striker ena ewua mensa Michael so no defender na Samoa Boatin afie striker na kasa o se Ghana no so far the team bia eni wo betumede no atoto Hearts of Folk ban facilities or say professional club niesi so wo bia in terms of facility no has ewobi. Wow, I think Ghana here, I don't know. So far, what I've seen, House of Folk is the best club which has all the facilities there. As Samoa Boatin a free and a busia waten and can hat as Sano Eddie Fibobo Kwa, your friend Nations FC, ne woman Sir Michael, and so Akasa Tiawa Oboni too.
Osi na ni agye se nei oye Heart of Oak player. I'm doing the woman Michael. I'm just a phobia player. Enti Heart of Oak two players omo signing omo Eddie Nations FC and omo nyina edi nkoma ye de won sam edi ato anim Heart of Oak akachi ye fi wono na yamfa ye ni chem Kumasi Asante Kotoko akachi officially Kotoko confirming say former Liberty professionals on midfielder ye friend Elvis Chebafo no Oma signing no 3 years contract and Kumasi Asante Kotoko edi ama Elvis Chebafo oba besia kan edi ama oma yede wonsam edi ma ukwada ebe no na Democracy Cup no eba so ewo Accra Sports Stadium Heart of Oak ene Asante Kotoko na edi bwani na mpenefo edi sikombeji wo gate no edi ababontin regular no mpenefo so moje 20 Ghana cedis VIP no omo ombeji 50 Ghana cedis and a VVIP no ombeji 100 Ghana cedis awonsam no referee e friend Juliet appear and okwakodi sa game no nti oba and ebedi sa game no yede wonsam edi atu anim ya money tew ewa amanone na yan so dia Spain national team head coach your friend Luis de la Fuente Ochrema or se bola Rodri abona fia di Man City asabe bo ediama Spain omaji Euros ne de we ma yan twene tintin bia Ballon d'Or no yam fama branch friend Rodri esane se o deserve we ni nsewa Luis de la Fuente edia tudwa ye de ama AC Milan officially no omone Alvaro Morata Spanish striker yo si akan edima Atletico Madrid agree on a 4-year contract. Enti akwakoba ne se AC Milan ebetua ni release clause owo ewa Atletico Madrid no 30 million euros. Na brand friend Alvaro Morata abesina kan ya maboboko ye friend AC Milan na Alvaro Morata de ni pebia bompai efama ni favor ni bi. Na brand on shada ntwatew. Na so big clubs nkwa no bo wabo Real Madrid, wabo Juventus, wabo Chelsea, and they wabo Atletico Madrid. Osadi na nichem akobo AC Milan. Big teams nkwa no bo so ne modebono ewo fema ye don some edemao. Burkina Faso captain your friend Bertrand Traoré was rejoining a former club your friend Ayas 2 years contract no akwasan edemao until June 2026 no kosina kaya and one summer no Shekdan Shakiri and so I retire from the Switzerland national team after 14 years at the age of 32 years or see on more national team ni 125 games or share 32 goals and at the man Switzerland and one summer no Arsenal Belgium midfielder your friend Albert Sambi Lokonga also the Nania Chimo Sevilla 1 season loan no kobo ediamom ne more so na na 12 million euros no Sevilla etua afano edia fiboboku a ye friend Arsenal ye don samama ebusua emre ne kontie nyina we so na agudie mu nsama na anwumre no ye de besomo no ye mfansi edi ameje so no eye ayensu ano de hye apa kanjih the blessed king na Okogyeabour Ocran ma minchi amia me bra penny me big brother na your friend Mr. Kofi ayenu okwa yesu ano a so ate we biem kuha wo a omutie nti Mr. Kofi ayenu ma minchi a e wo so ate na wife Sister Mary ma minchia ono so e wo nti okwo fa sofa ne to asoman why mera se nti bra pa kan de asidi a na sofa no mi kitafa nti wonsu kitafa ba wote no enkomo ni nyina no ene se mene wo ekasai senate e de abetu dwa kirem se pressure no a e ba na no oden eno nti hotel no won mo anya anton biem we nam so ema eye organized labor e kire se strike ni nyina so wo mo de abawie ye na emom wonom ama senate board no bosome baako se de ehia wo mo fe nwu akwan mo nti sa de a wo mbesa atiatua ne biem wo mbetu wo hofo me pa to nkomo yi wo je no esen 0535 0534 me de bia ka ho adwonko 0534 050199 0534 050199 and 0593 4065 65. Good evening. Papa. No fase. Papa. Sa kwa die wapomba kwa die. Papa, me kase me promise also the number no ma me so me sanka. Yeah, urade mi bro. O die ne wi a woni Kofi Tell Lankasa of why? We no be say o ye be ma me.
Metiasi. Me shot them out here tutu. So what my see? It is a mouse tutu. Sir. Yes. Wadaro matemieni nkomo. Robert. I the president never pass. Ye me pacha wo network na se wogina kuraba bi hu o twu free kuraba no. And then me call a pass. Mami ntiu. Na me na le sika ni ho. Enka nyame na mpata kama anya kama. Kafra. Ofani omo aye na ye pa ye de nyame ase. Me so me da se papa good evening. Kafra went me anyina so wuni adaje a yenye baye wadaroma 0534050199 0593406565. Good evening. Hello. Me pacha odin de say na afre me friend. Wafa Benji new. Benji frame me friend. Tema committee 7. Mami ntiu Benji. Wafa. Yey. Ni akoso no ni aje ho se abanesa. Na seneta mo moti board ne so no eye labor mpenifo na nkasa na ete so no se mo so e question mo. Ebi se wo ye do akwa board so se bibia se wo ba na over report it here. O di a share utimwa Wafa we ye din wa 208 ton na mo tasi yo. Ana mo di a share mo ta ba bedu ene. Nti o mo kra mo hu keka. Mate medase natural satinte hotu a womoto ombo treja enye yiye. Good evening. Good evening, no papa baby. Manye ofa na tete. Ofa na ya go bom. Bom. Ofa na ito nye bia na nwa ya school ye. Ofa na no fia no kashini. Okay. Kofi Taylor nye bia na Kwadwo Sammy nye bia. Opa. Apakai tu nye bia kire so omu nyina wa ha. Okay. So ofa na wonya wo here. Wonya wo here. Ona manne ona. Gana kile. What ame wade jeno no ba se amesi what eto. Ai, bufukura. Yeah. Ofa na oyi wadon onu. Ofa na mi oyi wadon. Mo ai urade na de nkran yi dem. Good evening. Odafa to game count. Enka onso. Media no Otafiga. Mami nti mpacho. O be machine bi nti tron kakra. Kantin ka motos. Wadaroma. Patemi. Me da se mami nti. Mami momo adwuma, mo bo adwuma nyame nhira mo fa. Ya da se. Am say when you no be I say omo call demonstration. Na so be president na o tra se dwene ho a. Mfa se bi e so. Adi papa wo ho no mo agana gugua. So, we se nkwala be school. About the SS. And when you know, we will set easy for a dead plan of my phone. Not a day, if you are Ghana and Bohoka. We know for Serbia. Now you're so a moment how to say. Unia, Met me tell pa. I'm how to say. A good Ghana had a message, or Mutimid young demonstration, I say Mutimid Grippy. Na o man to me fun to my pepper na o man to me call any mono there be e dey me to be here so when tell me say azwe o pare and can you say play here mono the form show my phone no am nice actually di enti mu amu di akire na mo adwuma ni ho mo na mo say adwuma ni ho and mo be ya mo so me jam adwuma mo ye kwa de message mo de mo ko ye and repem and say the best come ni ma campaign for no all that be say yes. Look there. Meda se papa ya chia obi anso e wa bosi o kan Kantinka Motors. Good evening. Hello. Good me pacho did this of me friend. So your friend Kwame ka friend nta. Kwame mami ntie. Oh, no na mo kanu. Empeni fo mo kromu ade. Oka so be di o mo chia won. Be ni pa boni ni. Omunte na obibu yangu yetu free omo imuso ekope grand pastors. So mo tuto munyame yenye so bi tu kwan so okope ejuma amana ni aye obidbebu no.
penny for the do election, no man the daughter of Momu, your own of you. The more dress to say, Safi, someone might be Papa B and yet. Maybe they be also vote, and yes, we can say a strong NDC and a stronger people holding tea. They be able to about no channel society and power bravo man, no assistant, not to about the patrona. Because one go say, and I'm saying, Mr. Kumar, me as Santini, and I'm Mr. Voter, near Beniti, since that change, the Papa B and Kosukanami vote Masanipan. Can say, who vote a man who vote man if you know Yaonimu, or in the bush for now, war bread. Meda say papa so so achira wadwen me pacho producer se memfa wo enye last caller. Good evening. Hello. Me pacho we dey self frame friend. Good evening. Good evening. Your friend Ebenezer. Eben. Tema. Mamintio. 27. Mamintio Eben. Me American say. Ofa. Yes, you may know. So you ma bano ebi mo se am for demonstration me ji di say eye we say program we say impenifo na di onum no amu ni mo amu dada ana amu nim ne e say amu ye na amu ahia ba bedu ene hwe teachers eye university teachers so say then yes say amu ntia senate anyway so amu so amu for demonstration banka ye na nka obi afọ demonstration ye ntia ne car anka sanipa no ya take me temu ni e dia to anka sanipa no be fa ne ho adwen men so me da say enti abusua ye ntimi emfa afrafo ne biem kura na apakan won kra beto bra okun bra okun yen adent follow up okay or sharing programs for Facebook or Germany. Okay. Your friend of Kwame Japan. Okay. Now or see young Rishi a Kwame sentence young Rishi a happy birthday and farmer or see wafy a ne bar ne wafa ni bibia Kwame Japan or Germany. A Duisburg into from Kwame Japan or Germany Duisburg to a Kwame sentence. Say young Rachel, happy birthday. No see Dina Casano, Kwaku Apieje, aka Kwame sentence. That's right. Until from Kwame Japan, our Germany, Duisburg to a Kwaku Apieje, aka Kwame sentence. Or say young Rachel, happy birthday. Or say Yanko Ponchao. Now on your Cassia non to Quandaminti Oko from Kwame Japan to Kwame sentence. To Kwame sentence, aka Kwaku Apieje or say happy birthday to your door. Kwame sentence na that Facebook issue. Kwame sentence na that Facebook. Baby ojina na fe pa. We ultimate say be Germany. Na we o Ghana. Dabi anya Ghana. Flower we dua na Ghana. Ha dachi. Ultimate say Germany one omudi omonkwe. Oh, awurade. Abrochire fe o. Oh, awurade. Yay. I had the answer we here be say. Hey, Osafo. Okun. Praise him. Hallelujah. Ofa na we here. Edru Osafo so na Okun ene. Madam for Bakon, I am a church member. Oh, you are the Church of Pentecost Cantamanto Assembly. Niding Eddie Tabita Hove. Oba na bema. Oba. Tabita Hove. Na ene na wada. Enti Tabita ene on that Facebook no so no. The year can say twede ampo Nyankopon onye okese say na ye birthday yi de. Nyame ma de pa ene nhire bia wa hyehye ne soro no. Oma won senka bi. Na de pa biara wa hyehye say go. Esa brabo ni siye no. Oma aboafo mo de wa brabo mu. Na ndedua enya da soronko emfama wo. Happy birthday once again go to Hove Tabita. Nyankopon onsha no onye okese. Say we free DL anu atiesi mu BBC. Mese Pentecost for omu hu ahugro Kwadwo praise him. Hallelujah. Enti Tabita na that's where you Tabita na that Facebook no so na go via dem no wasema na we no na ai wajini tentem zei na we no Tabita kum no nso so da bi ne de ne kum ameka ho se Tabita kum de ne de eye kasa o okay man sabe kasa no se kum ne kire se na ye friend se oba bi ye friend Lydia na wawu enyima no nsi body kum ne kire se sori nyane enti ne de ne onyanwu ye enti no kum nka ho okay oni di ne ye Tabita Hove yeah hey Kwadwo Tabita nyabotire nyabotire me ozo fu peni am tiasi
na but Kwadwo Okon if it bra wo hwe ase o birthday wish ni nyina ya me wo fasefo na apostle nyina ya we when the say na asoro banti wo wasen ase o ya we pa na presiding elder ono so o ya we Yatimo ni ya district pastor na me district a friend is saying district pastor na Yatimo na me local presiding elder no Daniel Okensi Tete. Oh, okay. When I district presiding local presiding elder. Catch us off for Yatimo cemetery no. Okay. In the soft for Okogyeabour Ocran so chiapa na that kroma yen kwasra no. Na odidi a ya on kai se me wa ha. Mate obete onkra. Enti abusu aka se wani ya de si akenkanfo mienu. Edi ameje so gangster cat ya meeting kura ekura kronkron. Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B osofu penia engwesra edwamen yi meme ngwesra nde ye osofo ne unofficial we ye unofficial eti ebusia ko fitela de ko Facebook no so na ya so amepacha wenan so nyabra twen hitman opele wawuram na wo atade ye hye no akwese VIP bus ni ba bia ko adwumboni abantrim munya botre enti awoso is happiness yadabo nyina se anwumre yi ama munyina mo any tia woje yen oboja DL News.